Ikhuluma amagama akha insizwa elandela umthandeni lapha niyaziwa ngomdu. Lokho kulandela inkulumo kaKhuzani akhuluma ngayo ngokhozi. Mangabe-ke eveza ukuthi uyavalelwa, eveza ukuthi vele kade bemqalile bengamfuni. Uveza ukuthi Khuzani usethole into eziningi kakhulu uKhozi FM kangangokuthi usengabonga ngepleti lenhle. Lento le ayenzayo bengafanele ayenze, bekufanele abonge kahle ukusebenzisana nabo mayibona ukuthi abasaboni ngasolinye. Izinto-ke ey'nokwenzeka lezi, ngiyabona ukuthi engazi ukuthi uKhuzani unokuthola amazwi amakhaya kulezi iy'nsuku. Ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ezinye zezinto esikhulumayo ayithathe akwazi ukuthi ayi-implemente abone ukuthi azizokumsebenzela yini. Umduthi uma ngabe ekhuluma waqhubeka wathi, usubhenefithe kakhulu uKhozini ukuthi ungazolibeka amabala manje. Akwenziwa kanjalo Nkunzi yombhemu. Yabona nje uKhozini akekho umculi kaMaskandi osabhenefithe njengawe. So umuntu ogcina ukubeka ukhozi amabala. Esikhundleni salokho uma ubona ukuthi akusekuhle, uyakubonga ukusebenzisana bese uhoxa. Hayi ukuthi ushiye ulinindile. Ukhozi selikwenzela izinto ezinhle kangaka. Wena uzobona ububalo namhlanje ngesimo sokuthi awubanga ingcenye yento ethize. Nakho ke kuthi uyanikezwa ke ingcenye kuthiwa ngena, uzongena ngani? Ngokuthi nje kuthiwe akufakwe ingoma emnandi. Usuyibona uvalelwa ngaphandle, antwana awunayo ingoma emnandi. Usuvalelwa ngaphandle ngalokho. Kwanawe kanti uyazazi ukuthi awunayo ingoma emnandi. Hey, dashe Solomon azi qhubeka ukugijima. Hey. Yasoma nje. Awunayo ingoma emnandi. Akana ngoma emnandi nawe uyazazi.